Ako radite u nevladinim ustanovama, to imate i zadovoljstvo društvenog doprinosa, social contribution, da kažem, da doprinosite, radite nešto dobro i korisno, imate osjećaj da radite nešto dobro i korisno za čitavo društvo. To je vrlo dobro je svaki dan se vratiti iz posla sa takvim mislima. To značajno olakšava odlazak sutradan ponovo na posao. I naravno, povećavate sve svoje veštine, kao što rekao smo, tu su razne veštine se traže od finansija, istraživača, redistribucije fondova, tačnosti, timskog rada, saradnje i kooperacije sa drugima, liderskih kvaliteta u krajnjoj liniji, ako dođeš na neku poziciju, sve te rad u takvim firmama daje vam mogućnost da napredujete na tom polju, da se profesionalno usavršavate, naravno. Onda što je interesantno, recimo, sve te NGO-ve, oni imaju strategije na širokom planu. I onda postajete deo toga, deo razmatranja jedne globalne strategije vezano za određene segmente društva kojima se bavite. To je opet zadovoljstvo raditi. Pa ja nisam pristalica one teze da je obrazovanje nije toliko važno, da svako može da radi bilo šta ako se malo potrudi, ako uči uz rad i usavršava se. Obrazovanje je jedna od najvažnijih kategorija života. Ako radite, recimo, hoćete raditi u IGO, u intergovernmentalnim organizacijama, onda obrazovanje mora da vam bude i na određenom međunarodnom nivou. Jer tada ste na istoj ravni sa ljudima iz okruženja, sa ljudima iz sveta koji rade. Se vratimo opet na taj Interpol sa njegovih 190 zemalja. Vi morate radnici iz svih zemalja članica koji sede tamo u Lionu ili u Singapuru gde su sedišta Interpola rade zajednički slične poslove, znači obrazovanje, morate da imate obrazovanje na nekom zavidnom nivou na kome da bude uporedivo sa obrazovanjem koje imaju ljudi koji dolaze iz drugih delova sveta. Neulaganje u obrazovanje i korupcija i snižavanje kriterijuma u obrazovanju bilo koje zemlje, to dugotrajno oštećuju svako društvo. Problemi u privredi mogu da se reše za par godina ispravnim vođenjem, postavljanjem, regrupisavanjem, određenim zajmovima i tako. Međutim, ako upropastite obrazovanje, onda decenijama je društvo u problemu, zato što žrtve lošeg obrazovanja generišu nove slabo obrazovane ljude i to tako ide u beskraj. I onda naravno da žrtve takvog obrazovanja nisu u stanju da igraju međunarodne utakmice. Znači, obrazovanje je paramount. Ne sme da se dozvoli situacija kao koje kuda da su, recimo, svugde u svetu su privatne škole, elitne škole. Kod nas smo u poziciji da su privatne škole uglavnom lošije od državnih, zato što valjda niko nije predvideo da će nama biti lakše da damo novac, samo da ne naučimo ništa. Dobro obrazovanje je važno svugde. Ako pogledate mesta, recimo, odete da pogledate koga traži Interpol, kakav profil kadrova traži Interpol ili kakav profil kadrova traži Međunarodni monetarni fond, svugde ćete naći database administratore, istraživače, u krajnjoj liniji kompjuterske tehničare, programere, da ne govorimo o digitalnoj pismenosti u smislu korišćenja računara i aplikacija koje su već napravljene, to više niko vas to i ne pita. Znači, ulazimo u digitalnu eru, ušli smo u digitalnu eru i tu uopšte se to se pitanje ne postavlja više. Svako iskustvo je dragoceno. Da kažem, iskustvo doprinese onoliko koliko iskustvo raste u zavisnosti od toga koliko se angažujete, koliko se trudite i koliko grizete i koliko jednostavno radite posao sa zadovoljstvom. Ja sam imao to zadovoljstvo da sam celu karijeru radio posao koji sam voleo, što pomaže da
da steknem ti bolje znanja i bolje iskustva. Naravno, pošto ja radim u asocijaciji koja je spoj proizvodnje i korisnika, industrije i konsultanata i operatera, to što sam u karijeri pre toga bio na obe strane, i u korporaciji i kod državnog korisnika i u privatnoj korporaciji i u državnoj firmi, naravno da je pomoglo da mogu da sagledam potrebe jednih i drugih i trećih i da na asocijacije čiji je cilj u stvari da obezbedi napredak tako što će zadovoljiti potrebe i jednih i drugih i trećih, svi su oni članovi asocijacije, jako je bitno razumeti sve te njihove potrebe, a to je meni iskustvo moje dalo da mogu da dobro shvatim sve te mehanizme kako funkcionišu da bih mogao da radim to što radim.